por baman kesngi awan lam shapi da undang yalam news Karhu biang using ha motion road to ki pajba skajingalang pajba haryang do daki hajar ngot kilapoi skani kajingalang ban ajing kershan yo kertong jangka parti HSPDP uba strari raishir Tongnya skap mentai ka jingkren nak leng jo kertong jong HSPDP uba strari raishir ka bawdan ban kren hagni ka jinglang Namun kau yang ngasuh ngakua pangantri kat bala ladang lawan abroad kata kajing wa jonga bat jong parti te kublai sibon ya pi baro ki parti bat bonde parti ru saya ngalalong ko yang bisi pilatit bangala shongro ko iyam kakam bala pensiap janga hante bon teli ki portfolio kumta ngatrai unda swaflasyo nakipaiba ba menta na kalpat chapi ba pin jikbiang sai sisin kane kasim kala de kaba sang laisin ngalarem te menta khatu ngadam kontes ngapai ke kadur kata chongpi ba pi la ingon te swabha se ban ai biang sai sisin kumno kane kakam ngan sekri biang yake kabangala pande yapi ngala panchat ro yakwe kaskim makapor balong ambisi ngakenau ya kanong rendo bat ngala airo yak asasji katika pankana penyo sindon bat khindo bat jaka bat bai sinaru tekumta atau kanong nam barora telese kane kanong rendo le se nidang don kam kajing sai katu kane kum ki salar lai nila ban le ye kaba bahatam na punta kinong sangchina kata tenang yapi ni jeng ya kane ka kam candidate embassy bangin pe yakariti kadusto jongi nanta yakaimbang salam jong kisnong kitau yakaimbang salam jong kisnong barokai te paiba barok ngaterpa yapi ba sasisen smobha banjit biang janga te akane ka fui tarik jong une Februari kedai kalas pantebut te kane pila yami pila
ya yen hanne da ka bashitom la thangai phila don na do kamsim la da don na do kamsim phim darat ba yuan ba yen hanne kena kalian tonga la ka kwat kat ba la yo wei bo wei ba phim sobha banchon ya ka sa ha u dur usi te kum ta ngam dan sibon nambar hon na pi bila itu kam tam kiriu ka ba mun chwa ki ba lai thu ha ya ke jing la ta tam ka no ka jing duna ka jonga sobha banya ma normal ba ubriu uang ba baro umde ubabia ke kata kalong ka jing kapat syafi ki patba ba tawa cak sesin dan ai kuble yopi kuble sibon kuble sihajaru Buat paman kesini, sumber subscribe ke channel Undang Yelang News. Kublai Shibu.